HOD Minister Sumrong Hang Model Village Kikim Ponjia Phan Long Ekesong. Dongkang Mukamalong Arunodoi Askima Putak Chetan Chimunamai Napen West Karbi Anglong Sports Association Keseng. Longle Ahoy Alam Assam CM Pen Karbi Anglong Hampang Asong Kachingwa Alam Thi Ni Pho Pling Derapita Radathingnu Kepangda Ave. Karbi Anglong Life Adap Abirta Long Pen Nilisami Juli BP Nonarju Ikta Birtang Ton Pen. Lumbajong constituency angkang Inglong Kiri Langsolera Hawar Bura Tiswarong along Assam Darshan Gram Yojana scheme pen Rong Trok Arong Arara Tumaphan HOD Minister Sumrong Hang Arideng pen Model Village Kikim Kerang Ponjia Phan Long E Sompon Diphu LAC angkang Langsoler Ahawar along Kedamdang Phaikuni ni Phaithom Cap Arni Assam HOD Minister Sumrong Hang Arideng pen Assam Darshan Gram Yojana scheme pen Model Village Kikim Kerang Ponjia Phan Long Eki Somasai Dengpon Bangso Ahud KAACEM Roton Teron Deputy Commissioner NG Chandra Singha VDC Chairman Bida Singh Hansepen Danglo BJP District Committee Maipu Dhon Singh Teron Rong Asar SGB Atum Chetong Dunsi Kaching Thuramo Asai Kedeng along Cherap Chetudun Laswalong HOD Minister Sumrong Hang Kaningje Pona Tenke Model Village Kikim Kerang Ponjia Phan Lak Phok Kep Atangka ke Kedo Tanglo Lasi Kikim Ponjia Phan Chisik Chedang Ponsi Piniarni Long E Sompon Lupusi Maya Long Ningje Pon Long E Som Model Village Along E Som Sompon Igla Sompon Kami Kan Pancen 50 lakhs Atangka scheme Dengpon development scheme Dengpon Akam Kiklem Anching Lapen Nonaku 50 lakhs ang mong 30% Taune 15 lakhs Tamake Dak Asayang Deng Lapang So area long Padalama Dak Long Ekesong Long Tokdoerlo Tabang So Model Village Arlu Masih Kimpo Masih Kamu penatan lo Model Village Kikim Pan Kenan Sobat Kitilah setangkap bang ready lo Kasi ada ka bang market kowar lo Kijunalang lo Halo Lapen Masih pilih lo Bangso ADGYS Model Village along pen Diphu LAC pen Lumbajong constituency pen Langpher constituency along si Selampon Pupusi Minister Sumrong Hang Pachinipon Bangso Model Village Kikimpon along RCC Ringwell Community Hall Boundary Wall Lapen Mesen Atowarta Selampon Jiputa Ningjepon 2 News Report Rosanan Say Karbi Anglong Live Bitungreng Thama constituency arlo Don Surihinira Don Paru Isia Hemtuna Tumaphan Arunodoi scheme Puthak Thanmongsi Alo Setame Ronponlo Lapen West Karbi Anglong Sports Association Keseng Padupon Kedamtang Phaikuni ni Phaithom Kep Arni Dongkamukam Arongsopi Vaisong Pathua Klamalong Arunodoi scheme Puthak Chetan Chimunamai Padupon Bangso Amayalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bependanglo Team Karbi Anglong Anparta BJP Asong Klembang Hubang Phiatumta Chetong Dunrenti Mayalong CEM Ronghang ke Jaya Tenke Non BJP Sarkar ke Bangpen COVID-19 Aburahut Lockdown ke Phaisek Sang Pendanglo Kicho Kijona Hormu Akejoy Pensi Ronponlo Lason Thaktaksi Tovar Me Langabar Saitami Penangan Piponlo Halapu Kapatho Anathuta RDP Ponsi MAC a constituency 10 along sports complex etame Ketangsi ke Onglo Lake BJP Sarkar ke Bangbensi Kachelarlo Arunodoi scheme lake Kidu Kelak Arara Tumaphan Panong Ponsi Edon Pen Mate Inut Pen Paroner Kebra Hongkep Atangka Nalitum Beng account along Nang Chethapuputa CEM Ronghang Pachini Tusi Kachetong Dun Don Suri Hinira Don Paro Isia Hemtuna Tumaphan Arunodoi Aiskimalo Rondonlo Arunodoi scheme Puthak Chetan Chimunamai Paju Therapy Puthot West Karbi Anglong Sports Association Keseng Amai Setame Padopon Kasa Amaipu Mate KAACEM Tuliram Ronghang Kachaphem Phu Amayalong West Karbi Anglong Sub Sports Association Kedo An Amaipu Chunbangatum Chetong Dunrenti
West Karbi Anglong Sports Association Amaipu Arpu Kepekpon MP Horen Singh Be Mayalong Kejaya Tengke Kapathu Anathu Angso Se Kapaprangdu Nanji Akenang Sodu. Nasi piniani kang sampen ladak dongka mukam rong supia long kedo waisong Kapathu Aklamalong MAC Cup setami pangceng ponpu. Lasi labang soalong kacepati ponji ke MAC a constituency tin atumsi cepate ponpu posi pacini pon. Karbi Anglong Sports Association pen West Karbi Anglong Sports Association Chelang Rapet pen Karbi Anglong Sub Sports Association doan napan Kapathu Akenang Sola Hormula pen tangka lak ICC ronpon. আজি টোটেল আছে সাব এছ'চিয়েশ্যনৰ টোটেল 67 দিয়া হৈছে আৰু গোটেইখিনি মেটেৰিয়েলছ যিমানখিনি মেটেৰিয়েলছ ইয়াত স্পৰ্টছৰ মেটেৰিয়েল ক্ৰিকেট Sadgaung pen Vicky Be Karbi Anglong Lai. Karbi Anglong Interstate lapen Interdistrict along le nangkepet alam thi non puan ta kithir thip kabere jok kai ke amata long le ka chepet adui ahoy kachithi alam jurun e plengun AC thekpon long bomlo. Bangso jok Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal lapen Karbi Anglong hamphang asong atum angbong kiram tang phaikuni ni phai inkora pho arni chingki chethan damlo. Guwahati Rongsupi, Brahmaputra Guest House KSA pen Japon Linsi, Kedoan Hamphanga Song lapen Assam Chief Minister Sonowal Angbong, Inter-District lapen Interstate alongli adu ahoy kithir thip Japan chingbai ponlo. Bonta ahok pet kachingbai dam kopilo. Hamphanga Song ahin pen non puanta Karbi Anglong ara raphan kapachini dak avelang. Adui ahoy alam kia putha kachingbai da mahut Assam Sarkar pen kopilo nang kapachini don. Assam Sarkar pen kithir the basai dengpon populo ma mate thangta nang kachachak don avidet ma. Jong se nang kachachak don do pulote hamphanga song jasemet KSA pen kopia potsi Karbi Anglong ara raphan klar dak alam thi pachini ha hedet lopusi Karbi Anglong ara tumpen ningje ponrenti. CM kachingbai photo social media long kapaklang chona bangke lang ingtungte. Halada kachingbai alam kopima lasi kar jujia phan non puanta Karbi Anglong ara jasemet aduya hoyalong ke duprong arara tumpen ningje ponrenti. Lasi ke damtang phaikuni ni phaing kora pho arni CM Sonowal pen adui ahoy alam kachingbai dam alam thea puthak kachini kangtung arara tumaphan Karbi Anglong hamphanga song pen pangdak ponde rasonte misenji. News report Karbi Anglong Live. Tang tenong malam sopan biar teng tonik senang. Langdunik tha jeng toy jeng ni pen langdunik tha. Karbi Anglong Moms Dancing Star Grand Finale mati payatum kekan kachepate along. Adim lagi Joy Singh Doloi Auditorium Hall Dipu lapen apora bangke anikan sampor pai get hompen. Lapen bangso kacepate long kacepate pipon lake maipu Singja Tiso Chunbang RT Chinthongpi BD Sarpi Sangpi kache terampia tumhenlo. Lapening cibik tha kelang tu nabang pubang pitum ansetami ang hua dip kecik kebabang ting ning detri. Putot biotar juthilona. Kedamtang phaikuni ni phaing kora sirkep arni anarlo por phai krehini malom dongkamukam Waisong Stadium Conference Hall along pre-engineering building kikim kerang ponjia phan MLA Dr. Mansing Rongpi ari dengpen long ike somasai dengpon. Majuli alongri arlo Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal ari dengpen PEB mate pre-engineer building kikim kerang japhan moitri asoni pen long e soponlo. Bangso porben pacheton don si kedamtang phaikuni ni phaing kora sirkep arni West Karbi Anglong hawar mate wothat langso dongkamukam lapen mailu along
PEB mate pre-engineer building ki kim kerang ponja phan MLA Dr. Mansing Rongpi ariding pensi long I sompon. Bangso Mayalong West Karbi Anglong DC Said Isfakur Rahman SP Dr. Romandit Kaur MSc Prabhat Chandra Taro Arun Terang Pentanglok ki ongdong atung chetongdong. All over Assam, all the district of Assam, that had been inaugurated by Honorable Chief Minister of Assam, and it had been virtually inaugurated in all the districts. Amar West Karbi Anglong hot ami etia Donka Makamot etu virtually inaugurate korisu. Amar West Karbi Anglong karne tinita barrack section hoise in this project only. Donka Makam, Baithalangso, Aru Maini. Aru etia after the Honorable CM Sir's inauguration in Majuli, ami yate etu virtually tinita inaugurate korisu. Donka Mukam pen kabon militi sopi Karbi Anglong law. Dong Mukak pen denarong adak Nurak Anglong Kedai National Highway Arigido Longki Terangarong Ariso Longkeswar Teron Kachapadu pen Chukang Tebakulat Kangpupon. Karbi Anglong Ariso Ejangatum Penangan Lo Chale Hin Paprang Dun Bomlo. Bonta Council along Voreng Abarsai Choklem Dun Long Lea Joksi Penangan Karbi Ariso Ejangatum Angtan Jasimet Delhi Bangalore Karnataka Kerala Goa Tamil Nadu Pentanglok India Adat Pen Kahilo Wing Adimalong Ansi Methang Kereng Nang Japan Chongda Damang Koklo. Karbia Keyang Bong Beha Choklem Chodamamu Anathu Ningkiding Kavidera Jok Methang Adimalong Amarabangke Choklem Chodampon Tekwang Videra Sonsi Tekpon Longlo. Bonta Sildharampur Longki Terangarong Inut Karbi Ariso Longkeswar Teron Alang Sitami Banga Keyalong Beha Ahin Cholang Dunpen Anparta YouTube along pen Chukang Tip Arona Tang Charlie Dunsi Pejo Pen Rong Angbong Ariso Atumapan Chewing Tim Dunbom Amenata Charlie Dunbom si Nona Banke Tovar Pike Dialong Chukang Tibakulat Chingpupon. Kardong Karbi Anglong live kelang rawatum. Ini niltum Karbi Anglong live pen ladak Silrampur Ahawar Jasemet long kiterang arong long sidolo ladake highway ri lo Dong Mukak pen denarong la so dak Nurak Punorang long labangso apuchim labangso ari sinil tum dolo Karbi Anglong live pen pini Karbi Anglong live pen ison hormon nampak lang tung mangelalo ini tum council long Voreng Abarsai long ledet pusitame mate angtan dam dedet pusitame iltum bisui jangan tum kapek Jasemet business ahin Chuk cingti ba akulat punon mate bepara hin punon ilitum kacing thura war sai do pick Karbi Anglong long sitame ilitum ang tandam dedet pusitame ilitum Voreng Abarsai long ledet lo chali do pusitame ilitum hem tot lun lepin pan ilitum beparajar ilitum chuklem dun nangpo ilitum an susi ilitum akhe same paprangji pan pulote ilitum beparajar chuklem bek ni lason na taksi ladak longki terang arong amekar Longkesor Teron alang listame alang li inut ariso alang li amena tangkapen alang li isi cucing tiba kulat ingku pono labang suat kulat long pen alang li penangan ahemarit cipang cuhundo. Rongang bong lapuston Chukang Tibakulat Dokoga Joy Pen Rong Berong Thak Ariso Atum Hithi Borwa Dam Joplotsi Tebok Head Adimalong Chuching Tipon Longlo. Lapen Longkeswar Teron Chukang Tibakulat Kachubi Pen Methang Kachalia Phan Lapen Ahuda Dak Pen Hem Dorde Phophe Setami Cherap Chito Dun Longlu Pusi Pherangkia Thengnu Chethan Pon. Alang tum sitame bawane si nili pen sitame celau long po pulhe. Nanti kosong lola Chukang tip pen nangli penangan beparajar labang suka cingtur nangli cetek long ma. Oh nili labang kaya la admission ke cien lahai ka do weta la so kulat long pen si. Kosong lo misi men nang tip tema nali. Mesin pen daing tip bom lo. Si pen daing tip bom lo. Denarong pen Bikrom Teron Karbi Anglong live. Lakhain ko rapho nilip MSC constituency kaparlo Kalioni Alangroyanat pen ajo ke plaktanga thengpi karthanga phan humni forest atum kenebdun long ahawaralo arniwangta nampia thengpi kamhu chimidni lasonsi Northeast Range Silonijan kaparlo beat forest officer Bogijan AC beat Forester 1 Dorsing Timong Lapen Alangliri Sangho Atum Thengpi Kanghu Kirika Khuruk Bomahut Kedamtang Phai Kunia Cheklo Ni Phai Korasir Cap Arni Ajo Jirlo Por Phai Isira Chiti Malong Kalioni Aroyalong Pen Ke Ongdung Ke Plak Tanga Thengpi Nebdun Long Lahaya Thengpi Borpung Borlangso Sarihoti Kalioni Alangroyanat Pensi Kaipho Aphan Humni Along
bonsum resak lapen anang keso klak trokner ke prapho athengpi neptun longlo halapu athengpi kang hua tuma bangke ke kat labajok nep ingnang ponlong lederlo setame ke nep long an athengpi he hui forest asai heman chebanetlo Joki hola pen Sanjit Kro koila mati pen Samsoning ti Karbiang long lai Kiduk kisung pen kaching tang nang lok arada tuma phan puthot kaching thang api kar om lapen kachiuma pe kar om kera pajoramsi Jambili NGO tum munit hi janang bong kaching honang thek chepaklang ponlong Kedam tang phai kuni ni phai thongkep arni Jambili NGO tum lakha inko rapli Deupani constituency kaparlo jengrong pi lapen lakha hini holokhwa arong along ki boydat arada tuma phan panong ponsi non kang sama botora hut kaching thang apikar om lapen kachiuma pikar om he hui kerap pajiram lo Jambili NGO bidisar Rajesh Lekhe Maiphu Manap Terang Kongchunbang Vincent Rongpia tum Japon linsi keram tang penang an arni pen arong humri damsi bangso asai dengpon bomlo Jambili NGO jabang atum kapachinia tengke Pini arni an pangrum pet don pharo isi sose arara tuma phan kachiuma pikar om lapen kaching thanga pikar om kiduk kelak arara tuma phan raplong lupusi herang ke thengno kachini pong Nilitum Jambili NGO ahin pen nilitum aprang kedam tang apor setame nilitum nong tu holokha kidodun rap mate inu jinsu meme asa piburi debashri kurwa phan nilitum kaprek kichua som setame alang tum phan pipajir ponlo lason thaksi puthot pini arni setame nilitum kangsama pornang lelepu munthi si nilitum setame Jambili team ahin pen nilitum alang liphan pe karom mate blanket lapen de kaching thanga pe dis tame puthot nilitum ning kang samba alang liphan nilitum pajir ponlo At the outset, I just would like to speak about the Karbianglong and the initiative that we have taken. We, the team of Jambili NGO, we have taken this initiative to help people, especially to the poorest of the poor. At this moment, people are suffering from this cool winter. They are suffering. They don't have sufficient clothes. They don't have blankets, and there are many other families that they don't even have clothes to wear. So those people are the team of Jambili NGO. We are trying to help them. We are trying to reach out people, especially to the poorest of the poor who are really in need of our help. So we, the team of Jambili NGO, have these objectives, and we are moving forward. We are marching ahead to reach those people as much as we can. We are getting help from the people, and we are getting help from some leaders, some of our family members. They are helping us. Lang chiting pen Subhas Terang Karbiang long lai Tang tipini Adap Abirta ke lapuan si kang tonik lo